Ардын самбууд оромбын ахын екі байырланы ені екі наадын болып жүрмейді. Арымны екі жүрмейді. Байуында. Тэгээд юуны хосынкенhe сонжире ардын самбууд оромбын хүмчин юунда яхан сон ирек беники уу külküde болсын да. Шинэхэнэ ирэн айсат 오늘 의신 대입하고 야간등 아무르스고 있네 고기가 그랬다. 오늘들은 상담부터 우주당으로 말단 생각 없이 걸어오는 서울은 이런 다 하면 말좀 하던데 신학은 오늘 이게 오늘 그 하면 뭐이라 안 하시잖아요. 오늘 이제 산들이 해서 어떻게 하라고 그랬대. 어디서도 그게 하라고 한 게 서울은 여러분 또 서울에 보는지 인들은 어떻게 한 막등하네. 어떻게 못할 아싸 몰가라. 내가는 술을 해서 못하다. 마연 못하기는 아삭도 못하다. 마연 못했대. 어린 놈들 하드나다. 이시르못 한거였다가 우리한테 걸어 자가만 이게 못하다 하라고 했지. 오늘 빈들 대상 못했대. 그때 일등 때다. 오랜 것이 왔어도 너희들은 남을 말한 적 없대. 하연 속에었던 허이름인 아르바도나 이제 잠든 못했대. 바로 다른 정시도 오는 언내 다른절 예수건 흐적 모든 일에 올라온 게 못돼. 서울은 주인들이 있는 것도 말해줘서 하늘은 살펴보래. 사실은 오랜 것에서 밀려 영양 발등자랑 남북의 신앙들은 일등등 열성선다로 내가 문제도 아간들한테 안 들었어야도 가라한 말든 수련의 그 느낌 어느 그 어려운 거라는 말 말든 선배 학생 하라 그랬지 못했던 뭔가 내는 게 여름들은 만들려고 아간 대신도 호불호 그러지 어스리 그래서 너는 박사 때 아르마 가려지는데 해ner 하지 아버지는 모르기도 하는 거야 말든 선배 학생 답변에 그때 원동 상담할 때 마감을 하면 한때씩 수가 한테 했대 그러다가 말든 만들기를 놓고 서울명이 하는데 실제 어느 놈 무시한 거야 들어오시면은 서울 대신 hayır dışın sanıyorsun, oraya dışın benden kalmakta ben dışın. Biz bütün geçti, Bodlun oğlu Tuşuzbey'ine nasa yerinde sandalye Türkiye'nin 우리 고구도 배가지는 지금 문어 어느 발든 삼보도 오른바 아비딩 갈던데 발든들은 두고온 것이 지금 비나 아카는 고부 이래된데 이네 소르가 계시면 저프럴 쳐된 그 스토프 주제스 그런데 발든 삼보도 오른부터 자료를 소버가 만에 발든 삼보 박사 어떤 을티마 하름나 듣고 부후에 한 을티마 호 부후에 샤비너를 부후에 얼른 샤비너리 허러한 이것도 은 옵션 잡을내게 행라를 켄틀로 샤르메티 그지만도시 자득 왜 다른 타봉 온다 몽골 음들고 따랐다 몽골 음들긴 내로 올까 음에 유문데 남에 올까 그랬다 데려이도 호 토부도 비식 대외가 몽골 자라 토부 호 토부도 외가 제 dinwetleder 남에 토부도 비식 호랐다 몽골 이내니 호랐다 음바리 내로 올까 이문이 우르고 대발한데
За чигээд би одоо энэ төвд бишиг яаж хурхаг швэ би. Гэж их совхон бэ. Би чихэд 30 гартай байгаа юм. За их хөшөр гэж ханаа юм бэ. Чихэд миний Балдан самбуу багш одоо намайг хэнаар хургохон заахан чи хамгай түрүүн аабаах заагаад холбоолго заахан за чигээд хүүлдэн өмөнгө нэр хоо мэддэг хэлдэг болоход миний хоо намд одоо өмөө шадал заахан орон зулгай зөөлөн мандошээ их хайрладаг өвшөнтний их хайрладаг аргалах гэж оролддог ийм хүн. За бид шавин гэж хамгай түрүүн энэ хүн тогтоо гэж монгол хүн чихэд Батмунху гэж бурят хүн хоёрыг шави авч хургохон. За тэрэнэн дараад дөрвөн шави авхан хоёрын баа монгол. За нэгний би нэгний гомбжав гэж хүн байхан мөн гэгд чихэд адьяа гэж хүн байхан адьяа чигэд хамгай нотхон шави өргөн гэж байхан хөлсийн шави бид дөрвөвж өндөстөн юм ялгахгүй болтын лэмш хоргож энэ амтны өвсөн завлан хааллахын төлөө шармайдаг одоо хармгүй мандот юу иржмэ заажгүй юм хэм багшмнэ. Оренга явахан явтлал хэлдэг. На юнгс хордог юм биш үү? Ана аган насны хорог байна гэдэг. 제가들 хорог яагаад хойсгалуулаа хан гэж. Адаатара огчаурын хойсгалуулдал. 제가 람날 호타라 한 гэдэг. 제가 хатал гэртээваса ам. 제가 та 제가 신Хэн архавуулаа ам гэдэг. Тэннэга лама хөлдөг байнгада ичиш ашигтай гэж. 제가 тэрэнэ хузуулаатлаа. 제가 хадамняла 신Хэн урагшаалашаа талаа хэтэвэндэ гэж. 제가 урагшааш хавуулаатлаа. Хятадрол ирэнгэлжээ гэдэг. Монголоор дамжаатлаа. 신Хэнэ кэжээвэгатлаа. урагшаа лабарын орон гэдэг. Лабарында байгаад тэндэхий нэг ламтай согта. Нэг талхаар ямаахан кат. 제가 тэр нэг ном орон гэдэг. Тарня. 제가 тэр тарняараа хоёулаа хэлгээд луглоор үлөөхөв гэж. 제가 лөлөөр өтөндөл торёдаг болоо. Мөрнөдөөрө торёхон хараа ам гэж боллоо. 제가 дэвэтрэн эна наша 신Хэн жирэм байна. 신Хэн жирэтлээ хөргө орсхотн тэр лавн тэр сааса түгүдрөө явсан. 제가 тэр ямаамнаас хаягдсан хайсан суугай хөөний бөөмөдий. 제가 тэр ямаамнаа хайсан угаа аваад орсон юмго яа юмго ийм нэг юм хөөм бэлсгэлдэг. Тэр базэгтэл юм байгаа. Их хэн зантай хүн. Төнүүн зантай хүн. Ошор явдлынхаа их лавтун хүн. Өвөө ятхада их тодорхой одоо утгатай гүнөр ярих. Чим болохоор тэр өмөө намайя со нараа шавь орохгода энэний хөлжөө тэр шавинуудаа хорохгода хэн ойлгуулах хэтэй хүн. Манай хөгшин тэр Балдан самбуугай шавин байна. Театр өмнөлгөө юмд авахда ламын яваад эрэл хүний шавь авдаг гэсэн авдаг. Гэхдээ тэр Монгол өмөө юмд болоход эхнэр хамаагүй авна гэсэн авдаг. Тэгээд энэ ганцхан эхнэр шавьтай байхаа. 50% эр хүн байхаа.
камты соқта, осы бұл большырнағя, ұңғырғы бұлы асында. 누구 근데 만든 선보 박심네 이거 우는시 스크 아를 흐득 왜 목이들이 야머샤 야트니 엘라온 거 해나 흐셔자 많다 이거 얼른 이거 리셔도는 밑에는 화시 해ኛ도 우서비 인다가 되다 얼른 소르시 그러고 이기는 박시가 헛 한지 못지야 되고 그게 마이레 그렇게 왜네 박시다 박시가 할롱 흔흔는 마이레 그렇게 왜네 Батыр Цыбиков здесь. Ой, да. Свадьбу выиграл Аюр Волдар. Да. Стоп, стоп. Опа!